lapar kena. Iya ya. Gila sabar kaki ya. Mari makan ya. Pak, Pak, Aso. Oh iya dah, kayak nak. Karori ya. Iya pak, setianya ada rosokan melarat. Imun karori ya, tadi segi lur ya. Oh iya pak, pas berempat jadi pak. Ibu lah. Aduh pak, kayak dini dulu ibu pak, sembuh lah pak. Cuk setiro poro mode. Ya lemon gelem. Sembuh lah pak. Cuk setiro poro mode. Gila kesoan pak. Ya lah. Boleh nasi ya pak ibu ya. Tapi di rumah boleh, tentang anak lapar. Main enak makan main. Tidak nak tulis cong ya. Apa lagi nyari nasi enak ya. Juga aja ya masih lapar ya. Cuma teman ya. Ya Allah, cek saran ini mau dinanti ya Allah. Pelajaran kira-kira ya Allah. Dia apa pun tahu nilai dia lagi nasi. Kok minjem apa itu bapak buruk. Pak, Pak, Siapa bro? Bama beli boleh. Pak, nyokna nih sarang kok pak. Oleh kok minjem besen pak. Ketingin jam besar ya. Sedang kau kita asok selaku. Pak, tak bisa kok pak, tangan nak kelaparan tak minjem besen pak. Ada desa. Pak minjem tak minjem besen kok. Dum mentang saya guru sedu bolor lah. Mata ada. Abu. Ada gena bedengi cok re. Ada kita ada orang dak nak pekelo. Kayak dia orang roporo ta. Cokar oru pulang kelo si dak nak. Bu, dum orang yang kurula. Lu tak abang juga. Jok buru dum orang ro. Tak tahu cek lekas ah. Berapa kena? Tang besar ke cok orang roporo jak. Berapa segala? 20.000. Sekarang 20.000. Ya. Bilang ke berapa? Oh, iya. Soal ni jak. Iya, iya.
Lapar nak ya. Pinangakan na ba? Marin ko lang ang ulo na. Din ko kaki ngakan na ya. Pak! Cuk, dah mempunyai bapak lu. Pak! Tang dah sikat lagi, kau telat ya lah. Apa Jong? Dugi sehari Jong. Santai, Pak. Iya Jong, ya Jong. Ya Jong. Lawanan nak ya. Sudah kok. Lawanan Jong. Boh, terima aku nak jalan. Melara sepeda, minta kepupan. Iya. Du malam kau lah meli ya. Mak arabar, sebapan kaki karo nyari kas-kas ngaruh. Oh geledekan do tempat segala ini. Kau yang nutup bina mana? Iya no beda remeh Jong. Iya aku cetok bulan kau tadi sepeda. Cecil lagi sepeda kau. Iya nak melakin ku laku pesabar kakek. Pesaban dulu kalau sama cetok. Kau tak akan sama aja. Pokoknya kau meliaki. Pokok ada akhir ini ya Allah. Acara akhir rezeki kule ya Allah. Pak. Apa? Apa? Pak. Pak. Apa Jong? Enggak bisa kau keluar ah. Apa tadi bisa sekali nak? Malah ko tani bisa mo dulu, Pak. Kemudian dako. Kerokaan anjek cereen. Kakek je kecaan Jong mana omong Jong. Kakek kan tahu penghasilan apa melarat setia. Papa je tanding pesemun setia nak. Dulu ko. Tak ada Jong tanding Jong. Ada apa beni besar ya? Jika bang. Malas so. Sepeda tak lem laki. Kau beli sepeda. Madar. Tadi bes, saya rasa ngucap beli sepeda. Bumari dia iya ngomeli ya. Duh, tak kira apa. Akhirnya kelar. Akhirnya yang miskin. Pak. Bapak. Apa Jong? Engkau maksudnya aku tuh lagi sepeda, Pak. Engkau tak kelar sih Joko cubinangan lah, Pak. Kakek kau ya.
Mun lagi kingang kemengko anak, Pak. Meliaki sepeda kok setia. Tapi mun tak meliaki, kok minggat dari dina. Iya bar, ngomong dah iya kakek. Kakek tong situ ke tangan nak. Mun kaki ngipang di dina kok pada rem bar. Tahu? Mun setia kok bunianan kaki lah. Dong bar, dong. Kau yang dina ada balik. Sengkong orang Roma. Ada apa lah? Tahu sengkong kok bapak. Ipala kakek nanang din na nanang kayong pas nanang bisa apa pan kakek. Jadi ini rin ang BTB-an. Pala tayo mati, torot. Lo kayo lapu-lapu. Tak nyaman gading orang. Masuk bar. Beda apa tang datang marah makrel kakek. Sengkong kok ke bapak balik. Engkau kaya janjiin mo lolo. Engkau belamba sa minta sepeda lah balik. Tak kena main meliaki. Lo kada bar. Papan kakek rela ko apa bar. Papan kakek karo la ko mulung. Dumanan tu kakek minta sepeda. Engkau sedih ngedi kakek ngaji bar. Papan kakek lambe. Si makanin kakek lambe beng ketabeng di orang. Jadi kakek pak minta ben seromben ji pak keluar di rumah. Duka bayar apa sepeda tengkan bar. Ya bener ke bayi mandeman. Duka harus dipakai butuh sehari di bang. Ciki beda tangke. Ciki beda teretam karo ngincam sepeda. Iya balik. Karo engkau sampai todus balik. Engkau bina anak sekolahan itu kau cuma lolo bulan standi sepeda. Kok todus balik? Jangan dengan kibantan kancan dah kaki bar. Sambil bahasa abis boleh kepada dengan kaki keren tuan. Kakek rela jelpok bar. Bajan kaki semandas keren tuan lah. Bajan kaki senolong keren tuan. Pan kakek bar. Jangan ambil rejen tuh bar bini jangan ngode bar. Kakek tinggal kerja tahu orang pangari keren tuan. Dah guru baca ujung. Banyak guru. Kemudian tuan tak pengadil kakek. Tak kira nemu ciri nyaman. Kakek bangki beda ring tuan jong. Aji ini. Kakek muda tak ada ring tuan ah. Sasa kakek. Ngangkok rila. Kakek mungkin kening atur engkau. Angkem engkau ternyata. Kemudian kakek tani ngantor engkau. Cangkem engkau resap penuh. Bener engkau senang balik. Gua orang salah di situ. Tuh, mana berapa orang kok? Capre. Tuh, bu, maka bapak nak baru orang. Apa? Tolong. Hei, Mira apa wah? Bapak! Duh, Pak, ada apa kaki Pak? Aduh. Jong. Akbar. Seboro aki bapak nak ya. Iya Pak. Sehingga kaki jaga nak ya kebaikan kaki nak ya. Pak, engkau tadi masa boleh Pak. Bapak!